Sinoć je u Podgorici ispred zgrade Crnogorskog parlamenta održan miting povodom jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Miting po sloganom Ti i ja, Kosovo i Metohija se organizovao, kako je rečeno, radi podrške Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Mitingu je prisustvovalo više hiljada ljudi. Na mitingu su govorili čelnici crnogorskih opozicionih partija. Ponovljeno je da zvanična Crna Gora ne smije da prizna jednostranu nezavisnost Kosova. Dobro večer, iskonska i prava Njegoševa Crna Goro. Dobrodošli na veliki mirni i dostojanstveni skup podrške Srbiji i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Nijedna priča, draga braćo i prijatelji, ne može nadvisiti ovu prelepu pjesmu i melodiju koju su iznala ova djeca. I nema nikom večeras ovdje na Nemanjinoj obali i bulevaru Svetog Petra Cetinskog kome nisu zacrkljene oči i kome ne zadrhti duša kada se sjeti kosovsko-metohijskih svetinja i one pradjedovske. Kosovo je rana neprebolna, bez Kosova nema nam trajanja. Da kažemo i poručimo da je Kosovo i Metohija bilo, biće i ostaće dio Srbije dok bude Srba. Ima li koga među nama da mu Kosovo nije u srcu, u duši? I zbog toga smo ovdje da kažemo crnogorskoj vlasti i svjetskim moćnicima da se nikada nećemo pomiriti s onim što su radili sa Kosovom i Metohijom. Nalazimo se na bulevaru Svetog Petra Cetinskog, koji bi vjerovatno ovaj današnji naš skup pozdravio ljubezni vitezovi i mila braćo moja. Stojimo pred ovim domom gdje se odlučuje o sudbini Crne Gore. Pitam se da li ću već sutra biti doveden u poziciju vapijućeg u pustinji, koji je pritom poslanik koji zastupa najstariju stranku i istorijsku Crnu Goru, koja sa temeljima Kosovo i Metohiju, a lovćem za svoj krov. Pitam se da li ćemo mi, kao prividna manjina, biti preglasani od prividne većine tako što će broj poništiti istoriju koja ne može da se mjeri na zemaljske mjere i brojeve. Tako što će se viteška i sveta Crna Gora obrukati gaženjem svega što je istorijsko i sveto. Još uvijek u to ne mogu da vjerujem, stojeći pred ovim zdanjem koje bi trebalo da oličava savjest našeg naroda i svih građana Crne Gore. Kosovski zavjet je jedini neoboreni zakon srpskog naroda u njegovoj istoriji. Taj zakon je tvrđi od svih zemaljskih zakona. To jeste zakon čovjeka na zemlji i Božije pravde na nebesima, i utoliko teže nam pada što se ljudski zakoni gaze i što se Božja pravda ne poštuje. Mi smo danas prizvani, pogotovo u Crnoj Gori, da pozovemo sve nas na savjest da se ne pridružimo svjetskom bezakonju i nepravdi i da ostanimo sa ljudskom i Božjom pravdom uz svoju stradalnu sestru Srbiju. Ovom skupu prisustvuje i car junaka u bronzi na pobjedničkom konju kojim je odlazio u pohode. Stvarao je vitešku Crnu Goru poštujući sve narode u njoj. Najmanje se kralj Nikola mogao nadati da će jednog dana
s Kosova biti prognan srpski narod i da će njegova pećka patrijaršija biti ograđena bodljikavom žicom kako svetinja hrišćanske Evrope ne bi nestala sa lica zemlje. Kralj Nikola ne bi mogao da povjeruje da je srpski jezik po ovima koji nas nažalost danas predstavljaju nedostojan njegove kolijevke. Da je njegova crkva prinuđena da dokazuje da je stvarala Crnu Goru. Da danas Crnu Goru predstavljaju oni koji je ne poštuju jer o njoj ne odlučuju. Da su za učiteljicu imali istoriju, ne bi ovako zalutali. Da su samo kralja Nikolu slušali, dileme ne bi bilo ko su, šta su i šta im valja činiti. Mi pozivamo vlast, ako imamo koga više, da ako se već deklarativno određuju prema svim vrijednostima slavne Crne Gore, neka to na dijelu dokažu. Pitaju se kako mala Crna Gora može da pomogne Srbiji. Tako što sebe neće obrukati i što će sačuvati Kosovski zavjet i zauvijek ostati sa svojom raspetom i herojskom Srbijom. Ako postoji jači, treba li pred njim klečati? Ako postoji veći, treba li pred njim biti manji? Ako jači čini nepravdu, treba li je zvati pravdom? Ako veći otima, treba li to zvati poštenjem? Crna Gora večeras pred svojim parlamentom, pred narodnim parlamentom, daje odgovor svijetu. Upravo ispred ovog parlamenta poručujemo aktuelnom crnogorskom režimu da je najveći interes svakog dobronamjernog građanina Crne Gore da nikada ne prizna nepostojeću državu Kosovo, da nikada ne prihvati politiku diktata kojom se otimaju i duhovne kolijevke jednog naroda. Ako vlast Crne Gore razmišlja kada da prizna Kosovo, ja im kažem nikad. Crna sam bio kao student 89. Bio sam 98. Nikada ovoliko ljudi na ovom platovu. A zašto smo ovdje? Pa zato što je Stefan Nemanja rođen 100 metara odavde, što smo mi njegovi potomci, što smo svi sa Kosova i što hoćemo da branimo Kosovo u Srbiji. Podignite zastave, podignite naše srpske zastave, podignite i krstaše, podignite zastave naših saveznika. Večeras smo svi zajedno, i naša omladina, naša mladost, i naši roditelji, i naše sveštenstvo, i naše monarstvo, i naše sestre monahinje. Svi smo zajedno i šaljemo poruku da se ne bi ko u Crnoj Gori drzno da prizna nekakvu kvazi državnu tvorevinu Kosovo. Poručujemo to crnogorskoj vlasti. Crna Gora je uvijek bila sa Srbijom. Crna Gora je uvijek mislila o Kosovu. I danas, kada Dimitrij Rogozin, ambasador Ruske federacije, u Briselu saopštava NATO paktu da je Rusija brutalnom silom spremna da brani rezoluciju 1244. Danas kad je Rusija spremna i vojnom silom da brani 1244 rezoluciju, Crna Gora nema pravo da prizna kvazi državnu tvorevinu. Bliže je nama Kosovo nego Rusima. Nakon što su ispred zgrade Skupštine Crne Gore izrazili neslaganje sa jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova i Metohije, veliki broj građana se mirnom protestnom šetnjom uputio ka hramu Hristovog Vaskrsenja, gdje je služen moleban za spas srpskog naroda i njegovih svetinja na Kosovu i Metohiji. Moleban je služio vladika Dioklijski, iguman Ostroški, gospodin Jovan sa više vladika i sveštenstvom. U toku molebana preosvećeni vladika i prisutni su se pomolili da zlo prestane i da se oni koji ga čine urazume. U molitvenom obraćanju Gospodu Bogu, presvetoj Bogorodici, kao i Božjim ugodnicima i mučenicima srpskog roda, vladika Jovan molio je za spas zemlje i naroda na Kosovu i Metohiji.
Obraćamo se molitveno i vama, ugodnici Božji, i mučenici iz roda našega, da Gospodu, pred kojim stojite, pripadnete svojim molitvama za nas, da sačuva zemlju našu i narod od nepravde, nasilja, međusobne zavade i nesloge,